waaw nee nañu ki ko mën ak ki ko jëm bokkul ma ne leen waaw nee nañu ku mënul bawul lu yàqu yow la ma ne leen waaw waaye saltiku jég moom dafa moon kooku mooy borom ndondol sam xaadaan ma ne leen waaw képp koo xam ne am nga aajo ci li nga xam ne moom moo jëm ci seet bu wër demal gaaw seeti ko wala li nga xam ne moom mooy kaaraange ci sa wàllu yaram demal seeti ko moom day faj rab jinne di defar ay nombo tamit man la waaw soo demee sam xaadaan ci saltiku jégu sa aajo day daal di faju dina la ubbil sa buntu wërsëg ba nga daal di am li nga xam ne moom nga soxla ma ne leen waaw dawal gaaw nga nekk commerçant bëggu sa bayre demal gaaw seeti ko ma ne leen waaw bëggu xeetu bayre boo soxla rek demal gaaw seeti ko moom day liggéey vendredi ba samedi dimanche ba lundi da koy liggéey ma ne leen waaw dawal foofu ca Ndondol nga seeti fa saltiku jigu numéro moo nekk 77 497 71 90 wala 78 238 89 37 ma ne leen waaw soo demee si saltiku jigu sa aajo day fajoo bon dawal gaaw nga dem Ndondol sam xaadaan seeti fa saltiku jigu xana jeg mayu wa andoona yee a lalgande yo xam-xam wargal a andani yo wargal nda a piyoɗ ala fo a ñaaƴnoɗ ala a tax ka sero fa ret ka andiro ye xam-xam o sero yo rek o sero sero yo de roog fe deɓanga ndax oxu gasna a paƴ to ƴiid na lay uma dene bala ta deɓa paaɗ yo a paƴ seelong nu ɓekid no xaw ke ngoor ke era ten a cira xa ɓexe ɓeke ndam ke den mbaɗ yo a paƴ kane ngumanin ngoor ke lay anum no groupe le te bugo leye ndaxar nene de ndoxnin ndaxar nene te cooxno xana kaga jege ten seelong soomo roog fe deɓanga bagage ke fop a xalat na seelong nda wagamo gas ka paƴ xaye jegin de yaam sax pexey fa a paƴ seelong tom retanga reef no seelong ne jiktin a paƴala um jeg a paƴale kaga ka fa andu maga dayu rek o kiin nda mu andona ando dayanga dayma nang daya dayma to roga tax nda balaye keke jeg ke o kiino kiin dal xaƴen fo andu xaye a felangam xaye gas ka paƴ to xam jegin xam jeg sero fa yi timit i yam andam meta doxnit na bagage ke to xam laaj ndaxar naga bagage ke soɓin maga gas kaga daaw kaga ka jega oxu wageerna kaga waga moof mi refim saltige nda kan jala a paƴ koy a paƴ andum a paƴ fo mbiɗel leyong de ataya comme kan yacusum bo leyme anda ke admata bon sax moƴ may nda yasam baroga xiram no kaga nda gas ndaxar ndikit bo daawa paƴale rek leye diw oy diw xoyonga cafana ak ɗeg a paƴale xaad mbindes Allahu akbar o xaga xonange wasanam no kaga ka ceres ka yacusum so koy ndiki mayu xane fan we ndiki we mbaag na yo presque andatano we mbageerno te ngup yo we andoona yee ten mbaag yo kaga ten refu ke layonga rek anda publicité moom ko fexeya bo fi marketing rek bo jarid mi koy ke saqma jikwe hey jikwim de askan fe refanum men daal oxu garna daal ɓisiid problème ka an ma am pagay wiina ngara me mi itum leya den ne suur yo o ndeɓonge mi ngeke ka faƴa hémorroïde to waginum ter xoolu kaga moom wagan mo seede non gay ar koy lay ndigil timit i kaga moom yem reta voyage mbuus ne xëy yem reta voyage leyanum me cooxam ka fajna wiin dadukum mbis lu leeg-leeg o kiina leyamo ten to mi maab kiim mi hémorroïde a caxamo war jegam kana kalma anda wagin mo faj te leyame essayer i keke to ka fajan mi fo neke pusa mbaf tayo mete na ngaro ma mi Dakar jeek mais o kiino kiin koy a day anga no ke roga simuna ke roga dox nuuna a waag norin o ten timit o faño rok no domaine no kiino lakas wala o maab nora o kiino lakas timit in fop i njeg jam to bokaro xay nda leeg-leeg te leyame gara timit diw de ka soxla o nangam to a salma kooro wiin we ngool wat waaw nda ka day mete warna day mais o adma day na ta day ma sa bar wa tig lakas kene taxu ke ta refna o jaaƴ fop xeefinum parce que ten xupaxam parce que andame ke sax ma a soxla angan xayem cooxno ten to a retanga no lakas a daaw kaga
aret no lakas a daaw kaaga ke refu adna nda o med ten referu ref dara bogen o med i gon dal ngor ke ko lay ta ña une solidarité kam den kene yo to it koy refe koy garmana ñi ñakid barke sama bay hop kaga leera ka jeg ka jaɓeeru ma fi no télévision nda hop asor kan askan ne andoona yee wene seetaan ke buguma we andoona yee den ndef yo comme mamon ke fo we andoona yee saltike o fa salma koor ke wena nan kilwango mais anda mamon moom ka fel kam laye o kiino kiin fato day no ke andoona assurer in to waagin barke sama bay bo an ma ande Bokar fene ten waagu nangam client fu garna be mi to kene taw kene bo fiyana xamona émission fiyana Bokar émission ta worame o kiino wu andona ye a ceem remof ka ɓuuƴa wala o korof ka fañang ka falang wala nangam um leyo mertima Bokar o retanga o jeg résultat um leyo mertima Bokar ta ref ndigil Bokar a ɗeeta ande o xene koy o militaire o Darfour a refu wala mana xa bo mbaxe toujours ka kalate ata leye genim fokatong fo o grand lemi anda kene tax kem ñaam warsakum tax ke ta ñaam warsakes fat wiin we nday no ke da mbaag na a ndayta o kiin waage a jega wa andoona yee ka saɗa roog de parce que o kiin waage ref mene koy leye andam fop waage ref yaam roog bite den côté naga ɗegirong me comme o lay jeg ina la fois passé a jego tewoxa andoona yee ka o nan ne saltikidan fay xotin en charge alta xotuna nuun fop ka leye ngaƴo comme dana xotani i ndeeto ɓaat kino doole to xane roga ci'tay te jam est ce que bo fop a mbi'oogno naaga xane o kiin o kiin daykiro no ke refoona a kenem ni a o kiin o kiin anda a cafala dan ka eta morok dan ka eta morok a jeg wa xotma a lang laya dene dan xana faƴin nda refe kortu de wa cafala refe kortu timit de to yaal xam ke laytuma a langa leek a anda ye refe kortu oxu layma teen leyine refe kortu te leyame refe kortu um ley me nda comme danu maag ino to a xotan en charge mene fod ka leya sali ala Mouhamadou yasam a cafala wod damta a dan yasam ta jeg ta ndam ta ref ndigil andam numéro na Njaƴonga andam numéro ne wo wa amo fod mana koy kene ref to coor ne leyonge envoyer amo ten o ngin gineew um waaga ngiranom leya Bokare gar i ndam cafale kene jege kam famille fe mbine daal kem cunga ten refu i mboga faap mboga ya o leya leng mbi'a leng barke sama bay ga ku xoox ɗuma ande njool an juwagan xam leyno ten a la ku xoox ɗuma ande Salma Koor Bokar a waagan o xene moom ley im affaire kam xooy kan leyine gari fi ka nangam waaw i parce que xam o xene ref to Koor Bokar Dieng xarit Biram Jilas o kooro ni tetan ya saaxle i waaw o xene ten xoolum koy kam xoolwin ka direct bo pare o xene ref to koores i to ka ƴeewa koy to may ɗafule de to xana may koy inchallah yasam roga fadat nin kene jabum a laqin ma yaqa fa lay ndeysaan to Sen Production in cungaxina roga fiyanongo ten télévision nationale amin i mbogin in fop télévision internationale amin i mbogin fop a jega solo trop xeɗa timit rek mu andrituma fo o kiin ren wala no pin kem dalaya ret man taax ke kaga yit kam assurer in dala no mbine ke ren bo mbanum numtuwid men mbine numtuwa a ciiñ waage ref i ka laga bo ndikit no kiino kiin kanan we waxey ga'a xooxof no keno fi'a bo ɗasra jegeerna waage ref wo kam mene buguma falakit fo kam leyong me boya i numtuka erne an o ngaf mbaat waag kiro numtu a ciiñ waage ref amin yasam roga laqa in ma yaqa fa derna amin waay xeɗana wiin we xaƴa xooxes moƴana xam i aca toog i ngar koy xaro a suux ka xane amateur ke fo fans ke andoona yee den wena seetanam à travers le monde entier o ngin de xu jotidna meen anda ye layaxonge Bokar ka faƴa hémorroïde o fudo ɗom o fudo lana ɗoma leyum de ka ɗoma rek ndan kiin i o fadidanga xaye ten soɓo xooyaxam o yerangan xaye xano ɗaan xaye i bo traitement fe fagna xano sambir fo o fudo ɗom
o kiino xu jalena o fadidanga menem gefit to oxu jalatonga kuta jalonga to numtutoku machallah affaire bayre in kene yi moom kan bo pirke parce que kene moom ngasiro kene moom kaga daal ngasiro daal i nda o tewo xu xooxna rim surtout o tewo xu xooxna rim to ga'a règle ta refat koy problème kyste ovarienne problème céphalo wala bouchon des trompes wala tig lakas wala te refe o kooroxe ten jegu impuissance i no ɗik kene bom dawa den ɗik couple fe te refe fangol o timit a refanga fangol koroxe bagage kene yo jambayar gin ne tenum fiyan fo suɗ fo o ɓiir jambayar gin bota dolwa fo o tewoxe luxo ɓiyole bat na bayena te ɗuuɗo ɓiyole ana mbokatin fo suɗ ne seede yàlla ba ɓiyuna ngolongo ne a mbi'in ngolongo ne a ndok ndatkanderongo to jege o ɓiy de ngara ɗeetidaam kaga ref boɗu kaga ref boɗu ima nena fo yoom timit ret bo leye ko bagage ke mbagate inu i mbamranga a ko no jour ne a koom o xot ka pidel ke a koom o ga ka résultat jërëjëf merci beaucoup kaga andanum fangol moom maad kimo xata booma sax koy o xaga maad kimo xata booma tul timit koy mi fa xoxodes moom anda goy ka leye o ngidi tule o ngidi tule yi anu yam ka oxu ga'na o ngidi mi kam xawluwa oxu ga'na o ngidi leye o ngidi ngana ñaaƴi xir sikin bo ta degna o jeganga o ɓoxo ni'tamo ten xaƴa o faño ande o ngidi yo kay betin fi'a nda a juranga maaga kay o ngidi tokor Bokar waxicitamo telu mene a langale de yam koy adna ka bindu a pare a doya xam ku refeerna timit anda o kiin jege solo oxu leyanona te fuux sax nda o kiin a jega solo nda jege solo to mi kan daawo bugo kiin bug ne buguma o kiin timit tax rek moƴa bugo poges timit Bokar koy ka fi nen roog ka moñale a in ɗik rek kene roog na fiyan ko ndetangan sax te bugo an ke leyma roog na fiya kene ilam kaga nda yit koy ka lay ba pare nda ga ɗaap neke fo keke te rokna yaga comte mbiɗel yaga roke union saltique yaga fiye nangam a xupa xa kiid xar ɓen ɗik a xupa xa kiid xar ɓaxay fo nangam de ref kam eaux et foret te ref gendarmerie jala fo wa gendarmerie jeg mayu ma i dewa leyan me korma o kene refe calel xan i ngaƴ keke tox de xan i ndet no ndigil ne de ndeysaan nene lay toogan mo ten te taxit nu ngarayo te ka te o leya o sereer a mbat fool ke o ɓeema ñoƴ ka jega ka andoona yee o fi'angaan timit wo non seulement woxey tarder a mais woxey tarder na wiin we timit parce que ke i saqna timit wiin we ka soxla in koy mais buguma layit daal ten refu yee anda me mi yoom jeg anga manager xana ñaaƴ parce que tiye timit xaalis fe foga teen de parce que xaye jegoganga xaalis timit o garanga a xongo warat koy sax njegel ko kay ndefiya kaga nda yurmande fe ka may bo jasam roga motatin yenene nda asan dal ke bugonga lay ten refu ye o ngolonge an onga fagun faak bo i numtuwidna teen to ke waag ona waagatino num xaƴ calel dal xam xaƴ calel kene roga faaxa mi ñaano leyum nana nit rogo maxey ga'a kaga waagu ref maxey galam ka ku refna galankorof koy mi anda ye jegim xaalis mi moom waaɗim xaalis nda leng dal andanum ku fe'tona bo roga feed ca jemango me o fatu xes de amo ten
waga nganum fi'ta waga ngiranum layo ndeɓese jemanam no nangam parce que mi sisim kene de sisim kene kam ƴufgin wa de jegam maag wa ndefna kam groupe le timit xam bugo simna den au passage anim ti ndaxano tegin kam groupe le parce que comme ne xoye laytuna a jega wa andoona yee andama den nenen groupe le to i nga'rafule comme grand Dan ndaa koy roga ci'axam timit oxu refna teen o kiino caaxaan ni kim gonum yafkinum timit ndaa oxu refna teen o kooro maak anda xooŋ mene wonwuma layum men mbalkane mi oxu refna teen o kooro maak anda xooŋ a jega teen waam xota a lang tooña den Dan koy ke bug'uma ta tako njaaj 18 ans ba jega 6 mois fokatin fo ke fokatit kan ndaxum lamta parce que kam waro jeg rew daduk to ɗik jega futu lay ambaten men to kordat koy gimi me xana xaƴa yumpañis da ba takaw lakas de ale fañam ka lay ame fañam kay ndiki njolonge añ suus maxey ziare ana paax timit président fen groupe le in timit Mbodj vraiment i ñananin nda koy Assane fo Mbayo maago xewo i nanga fule jak nda o kiino paaxo xeɗana nuun jam fo Ndofeen grand Déthié Dione yaal mboxo dan siyaare anum Abdou Faye fe jeg tuma combat yaal joof yo siyaare inu yaag maxey siyaare an goye len siyaare ong i ndiki vraiment siyaare a famille fe fop to xeɗana den jam nem xeɗantana xooxes koy roog fe refna o kaynaak o maak to kuta gayna kaaga ruud ke yasam ta gay bo lem oxu fogna no fans club Mbaka Kak TV adin ten koy initiateur ke Mbaye Sene fa Assane vraiment fo jaboot ne fop yasam roog a fiyana nuun jam amin to koy kaaga na jeg ka sax koy sax timit de walay ndeysaan to kontaanam xaye de ka kontaanale kontaanuma koy ten refu ye merci beaucoup Assane vraiment jegim ka waagiro anim remercier it kang daal parce que surprise o bo pare a fela no xeeñ bo pare timit a jega tegin surtout a xet men fo o ndeɓonge mi xeke andoona yee koy an mo xaƴ ta fi waxtaan le sax koy moof ben yoon merci beaucoup vraiment kontaan na wo a paax a paax jërëjëf inshallah ma ne leen am ñi nga xam ne dañoo bëgg a sañse lu tey sañse loo xam ne soo génnee ñëpp dañ lay naan sañse nga dawal gaaw fi nga xam ne moom mooy marché HLM ci waa kër Serigne Mourtala bépp sañse bu bëgg rek soo fa demee duñ ko fa daldi gis may la woo xoolal liru ci ay labaya waaye yëmul foofu nag ak li nga xam ne moom mooy ay mbaséis bu ci li nga xam ne nag moom mooy ay vax yu qualité ma ne la woo yëmul foofu nag ñu ngi jaay li nga xam ne moom mooy brodé lépp am na fa ma ne la woo wootal ci numéro yi rek daal di doxantu foofu ca marché HLM ci waa kër Serigne Mourtala ma ne la woo ñoom dinañ la jaay te wala lay doon ma ne la woo soo fa demee rek